بیستو سیه چلی بو اهلور لسر بدن بنداوی بمباران چه بو جالی داگر کریا ترکیه و دناوا دیلانا گل دخست دورده حشته بریندار چه بون هر وکی شهیدی چه بون لی نه هز نه وین نه اصرار نه تکوشین و نه برخدانیا وی گلیش کست برواجی وی بوی برینداریا خود جاره کدن گل حال سر بنداوی و نوبت دیگره یک جوان بریندار جین حال کلک منه برز حج عبد الصمد باجار حسکیا برز جاردن در بس بوی بیش بوتا راستی جبر خدانیا و هجای کومرو بیجه هر بیشی شوره تدکو در خود بریندار بود اسپکه شخص برخدانا و سلاف کم در باس مشتر بشی شخص تیجی بریندار بو ام تصباز دکن شو مك وادي حج عبد الصمد ام 20 مي ام الفيديو كيبون حطها 24 مي 26 مي 26 مي شو طيارة كشفيستان مدركات وشو ما شهيد كرجع ما جي برمزن بو دو طيارة دركاتن وسي تشارج يا غسل ام دورا 320 كسابون يعني دورا حشتي انسانين ام عرضي مان هناك ما فالي ما شهيد كتن وهناك بريندار بون هيجي قتل عام بوارشيبو يعني هناك ايدا ستيوان جيبو اني جيوان جيبو وايش دس جديك خواد دربخوار وايش بشتاوار شويه من وكاز الدجيا مكات جيا كي دوا السيال مكات ملي راستي لراسي كات اهول المخز مولو عبد عرضي الالي حردو هيطادي والالي اورتا حردو بشتادي مقابلي وك عرب دي رئه يعني مقابل بشكل شو انا برشد سمي مثلا تختورا قوسر خو مش بو غرغرينا بترشينا به وديس جي ما قلت امير بردوام شاريكا خبر دوام بكن لانه فاندا شني جمش ترجي رح يقودان اما جي هوالي بشكريا وام قرن مثلا دماكو یه بریندار جاره کدن تن سروی بنداوه بخواد چه پیام میده دجمن براستي دجمن وجهه وتنازل اجباري بك شما بانسان كي خدي عرض وخدي شان وخدي اف خدي مبدا بخدي عقيده بخدي ايمان به عرض اخو به او مجبور تنازل بك انسان كي بریندار به وهسد لا شيء وانده به وور سر شارك بواز فامم وبرا شيء كفم وخو كفالي خو مجبور او تنازل بك جفي رخصني شما لو حقيقه خدي حقي يعني شمنو ولو حمي انسان انا يقولوا المثل ما بالرهانات تاعك شما لما خدي حقا ام يجي كسكينه كريمه موجود كسكي جينا كريه شو اخلاقي ما اخلاقي وكافيه حمد تبايد نياش في اخلاقي ما في فلسفه ما حسكريه زور سپاس بوده اسپاسيات كم سركفني جوار بيجي سپاس بله بینرین هجا حجی عبد الصمد یک جوان دو صدو پنجی بریندارن کو لسروی بدن آبنداوه بون ارمان جایری شنداگر کریا ترکیه و 24 ولاتی جی